Anjing. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih, enjoy. Duh, asa bararing kieu Kamana ya baru dak asa kieu deh. Min segane baru dak. Itu seru main. Aduh, kenok bagong. Kok bisa? Woi, kok bisa kenok? Kenal ini euy. Lepet, game burik. Ulah kitu, Bro. Kenok. Cager, ayo main yuk. Ayo double kill, double kill. Cager. Cager. Siga we cager anjing. Yo atuh aing ngundang atuh. Sok buru atuh anjing. Kira aku gua atuh asa anjing suka anjing ku bawel nih kumaha. Teh aing hurungkeun lah, Bang. HP kentang. Anjing kentang-kentang ge nu aing mah enggak apa-apa, yang penting mah HP kok kentang. Nah, aing tuh satu kali itu teuing euy. Saing tuh ultra naon eta kentang semua standar. Sia ieu teh berharga kieu gesek apa ieu? Hargana sabaraha? 2000. Paling 500 perak. Asalin 500 perak kieu teh hargana teh mahal. Hanya sampai ka 300.000 mah. Tapi bohong. Bacot. Batu orang hijau, 5 juta satu pas aing tuh jam tuh oke aing kan oke aing eta musuh ku bawel aja dia jadi dia aing mah bakat ieu mah ada ultra kieu kan mana gua tuh menangis geus anjing aing lah besar tuh mau modal atuh tambahin tadi ih lu nempel his nak miskin biasanya nempel his nak miskin mantap sih ya bos antar aing tuh lah kemana wae teh milu atuh anjing gitu teh aing teh udah nya bertebas lah anjing boy upa era bosan main game ngurek ya wah ngurek ayo orang kasawan ada cacing lah cacing apa dulu kamu cacing apa dulu tuh cacingan hah cacing eta apa cinta ku padamu tak hilang garing dunia seluruh kira-kira cuy kalau tuh mana nonton we harinya orang mah kita kurang balik geus banyak euy geus itu orang udah kayak nama udah ya anjing udah para roda teh ya mah pahit teh iya anjing ieu HP ya alus ya tapi naon anjing main game na udah bisa anjing ciga aing atuh kitu-kitu ge Asia top up na geus beak sabaraha juta anjing Sombong amat. A few moments later. Dadak aing nyepet na urang ke. Orang bilanya. Dah tungguan euy. Naon siapa kita bantuan aing teh labu. Buruh. Buru tuh buru. Aing jadi salah jalan kitu. Bagus. Karunya. Mana yang ngureknya? Geser na cacing. Cari enggak cacingnya di mana yuk? Ada dia. Halus. Buru asih coke. Orang balik lagi ke rumah. Lah ieu sedang mau di mana kumanya tadi. Kenapa? Nu ada teh sok. Ayo. Berapa kilonya? Buru sih ge. Anjing. Anjing. HP. Kalau dia lah mana lebih murahnya? Tengah. Di tengah. Ke tiga. Sok atuh cokot HP. Ini.
Aing nyebutkeun di mana HP. Sakit, hampura, Mang. Mang. Mang, hampura, Mang. Pura, Mang, itu kurana jeung senang, Mang. Astagfirullah. HP aing mana? HP aing. Wah, HP aing bangit. Aja eta teh menang meuli aing jual beas. Batur tingganan. Oh ka era. Anjing meuli HP teh menang jual beas aing. Aduh li, balik ah. Oh ka era. Enak. Carekan mang, urang mang ngabantuan mang jadi pendukung mang, sok mang. Asina jeung masina yang harus sama batur tingganan. Tuh atuh bohongan. Tong ngurek mah pengangguran. Geus era mah gara kukumah cigan. Kukumah. Urang rek mandi heula nya. Anjing. Cek aing ge. Ayo. Atuh nuhun. Tadi sorokan ah. Salam heula atuh. Heula. Gitu ka Ya, gitu. Ya. Galak. A few moments later. Mana Jon? Atang euy, awas ya tong berdiri. Tadi kan semua subscriber kita tolong jangan lupa share, komen, dan subscribe. Jangan lupa coli. Oke. Bagikan ke teman-teman kalian supaya kami lebih semangat buat konten yang barunya. Gimana? Nanti part 3 ada ya. Kami mau pikir-pikir dulu buat kontennya selanjutnya. Next Sudah, video. terima kasih ya. Enjoy.